Bugan mıktı çılgak gelip tuğan günde. Kalk geliyorum. Hiç Anne degan. Kim ayda? Ayşe men Rasul geldi dep kepti qo'y. Al. Rasim gözlerini alsın. Rasul sen ayt, kechik ishda aytding. Al, sen ayt. Aytaman. Al. Qanday? Boshqa qanday? Qanday edi Ayşe? Kecha qanday aytding? Boshqa qanday? Ayaz ota. Bir bale men alda aytding. Ha, qo'lda. Ayaz ota kelib tur. Sizga salom berib tur. Ha, u ishda aytadimi? Aytama? Kecha aytgan Ayaz. Tuğan günü kutlu olsun. Ishga qo'ya turdan so'zni aytadi. Qani, kim qayda? Aytmasang ma'lum so'z. Anneniz bakma. Спасибо этому дому. Пойдем следующему дому деп аяздан шығарып салайық. Менде әлі қанша үйлер, көршілер күтіп отыр мені. Ай, рахмет, бәрекелді. Аман болыңдар. Келесі жаңа жылға кездескенше құтты болсын, бәрекелді. Аман болайық, ал бәрекелді.